Welcome to my channel, Yenudag.
kugira ngo umutima wawe ufungure wakira Imana n'imvura mutaye gusa kuri igitaramo biraza kuba ari byiza nta nubwo turatarama ntitwinjire mu gitaramo ubu turimo turagenda tuzamuka gakeya turatarama we are going to have a great time. Hallelujah. But don't forget to open your heart to God. Sibyo? Umunsi wakira feel the presence of God. There's a presence of God here. Nabwira Imana ngo niba waje niba tuba turimo ikibazo mfite n'ikindi ndabwira Imana ngo dukeneye no kubona ibitangaza n'ibimenyetso we need to see wonders and miracles while we are praising. Hallelujah. So open your heart and see. Imana, God is here. God is here between us. Hallelujah. Tuchika news. Wanasifiwa. Hallelujah. Nimba tulirimba ugafashwa gusingira imbere y'Imana. Niba waje urwaye utari wakiza mu izina rya Yesu.